Amoro won jo duju mawinyo leba choli kachel ke lebluo o duju. After the moto ko kumgui to globu mapat pat to weng. Now report tie barakany. Report tie barakany manyuruni. MP me Kilak South. Man Akol Anthony. Tiki yup mo modok bati bad news. Matika mirni Ichan Olanya Gilbert ki gumi marai. Aya malupe ki report mana wo I don't know tiano. Kilo Uganda wajo kama leng ni Akol uberuka lok. Ta uberuka bogone bot MPs luwore ni Olanya Gilbert tika dugu aria yo kwone doge Olanya Gilbert tika tute ko ki yone duju menerne ni en machala Akol Anthony e por kui. Donc gen matie mafudi pe o karme kui wang mai don lanya ko mabe ibi don lanya ma en ibi reuchia rengom man report matie ka oro matika nen ko maleng iwi mecha borka ka eni report tie ko maleng matika nyutego iwi mecha borkan manyuruni pera tie matek tutwan en bebe no lanya keken en machara Akol Anthony be tie ko wajene ni ukot Amos ukot Amos tere iniano mo ukot Amos uwej bore ibiton ukot Amos ko mabebe ni batwit man ena yegen matika time donc le toi won ma winye leba chori ka chet kele duo ko duju umer ngeni tele convertir ko matek total ikin MPs magi a ke ya choli total le e kampa Gilbert Olanya ka chet ki Akol tinene makumberi chwin ti matek junti tele malego beni ko gwake tele ke mona matiken joni ni romo o wai walu la wore ke yat hatred in a level letika dugula mal luen tie matek total Akol tika luen totale kichwe chwin ni en ke kwanye machalo la dit me acholi forum acholi parliamentary forum tinene chwe chwin pa Akol tie enu tinene chwe en wajo ni Olanya Gilbert ye ena ye uberu ka planning ena uberu master plan uberu ki master planning duju menene ni en ke gwero tere ko machalo won kompa chuli parliamentary group man chwe chwin pa Akol Anthony kamati ye tinene dok bene wona chuli abiago ni ngeyo mabe ni 2018 en ngat makiluoni Akol Anthony MP me Kilak South en ngat makiluoni udong auto bat chiringom dong auto chau gapsping yamu tumu udong auto meri bat chit twin udong auto okaneo Akol urego ngom naka urego ngom para udong auto cheruchie waki I otiat udong auto twin udong auto ukaneo kier ke medu pi madua dadai kome chikitimu jemi treatment maduong ka wero udong auto amalo ineno so udong auto gene Akol Anthony tiki with money chani with me charo tamoni jemi weng umier kete kom tamoni jemi weng umier kete luen tinene ma eni nyuru temo me miu ma pe wache donc ben kay ne ken lu tera chuli eni weng maya wayam Uganda kichak lo Uganda ni chaka wakikar pa borre petie MP mome ya chuli mada ko chero don MP la wore ma chuli ne neno maka uno dok lwenye kila rok uno be
man ngat magen ki kere in the same political party fudok chero kadone nyuka lwenye kome ini man tim mo meaningful chunya tigi chue ni lok pa kol eni ludiro machalo ludiro rudi ka chel ke religious leaders peguter chalo gen mapier tek but ini lok man no very serious ka no dongo ta ko no ta no akol era kol no fudok bimete ke bedo MP Furno da obit mete ki bedu la member me parliament. Tinene. Wan machala choli waner gor tela pa Akol Anthony Ruweng. Waner gor tela pa Akol Anthony kwiji. Akol Anthony la miri me chente. La miri me cham okaro. Donc petit ki miri mo me konyo dano. Akol Anthony Chinye Chol and he's so greedy. Bebe tam kija bebe mari kum dan la wore bebe tam ne umir coin dan la wore chi ni ngat ma ki chwale kum la tela ma cha la tela be cha Akol Anthony dan mo pe ki chin me kija kum ma chuli la wore kum dan la wore kwentam kai nen gin ma tiga time I area me apa is exactly men dong area panga pa Akol Anthony mo no mi dong enu chungi ye matek par no ni dan tiga to jui ya pa in cold blood Akol be petamo all what Akol mer ni en iyo gak mer muchuti mir me chente o carro ko Akol in kai mer bella biachar uno mer pe cheri I parliament no pe diere me chero ka konya chuli nyume lok pe chuli man ben lok ni chero bot jo amor ni ubed ma yer dan ma tigi chuin pa dan e kwone dan ma tigi chuin pa wat e kwone dan ma tamo pikaka ne dan ma chuin chue pe dan ne tinene ka chal da kol gene mer ma gitam mer ni gigam mer chiente ke ken ki bot Museveni nyu gigam gi chiente mo ke ken Piremo pa chuli matika ini kam wachente meremo mat komberi reporter wa ni tiana ko lo komberi tie tungchel tie NRM tungchel futi FDC miri mo karu laju dok cham ken unego manano ini manu cha lo ga chuli Arabera nera call kare ma duong fol this man is too greedy and he doesn't deserve to be a politician or a leader at all. Arpe ki gen mo ken malar ke Akol be mon mo ken pere kede but aberuka studying Akol several times. Kama Paul kanoma Paul marwate be ke Akol. Jima Paul ma bera nera ka Akol ka go are ma Paul. Kay tam dar jara Akol gini dar ma marro wine ma mege pluo ki letras ria weni marro letras ria me wine no wine ko marro letras ria me wine no wen do mero non gilbis gana gel yuago wen ko so koma Akol ke ken kon part Obera Akol ka negotiar ka piem cham gen kidu zele Akol will defeat Uzele. Akol lo Uzele cham. Abirka wajo bot jo amora. Why ni dar chala Akol Anthony gini. Unurate me bermer chala wang maka mo. Chala wang maka mo. Idi pa bo kenyu. Unyo mo idi amor kunu. Unyo bedmel la fu mo. Kila chikino. Kikumangi. Ero, he doesn't have the quality of being a politician. Politician peke yer pini kom dano bidya. Ki yer witch. Ki yer riego me witch. Do ki yer chuin padano. Ngat chano mero betki chuin me humanity. Chuin me konyo luak. Chuin me diere. Chuin me berke kija. I kom dano ma en lego. Ma matelogi. Ero dan chala Akol gini. Mirne duju. Ichente kwi me jam ilobuni. So, un machal lutera chuli
Unyo ka jel kidan ko duju me ya chuli. U gwa ke yer lu tela ta. La tela pe mer ki ye pi diet ko me. Nyu ni dong diet ni ya ka. Ni dong en no bella tela mabe. En no quel te para tela que no ko kener ko meno. Tu tale un ju amor. Quel te para tela que ner ko meno. Timo ke ken ma kol tigat. Timo nek chueru chuinta. Akol kiru cheru chung ka mo ke ken ya chuli. Kamo peti angol moy me ya chuli. Ma ke mar ya chuli. Ke mar ya kol. Peke. Lukit gumi ken ti ko kenya kol ma pe wach. La mo ken ti ko kenya kol ma pe wach. Bini pa de. Bini yo moro. Bini inwe. District ni weng. Mati ya chuli giti ko kenya kol. Dok ke waja ti ni kol ena dong tie dong leader of a chuli parliamentary group mo madong ming loy weng. Yes. Ma ming dok cha dok gin ma konye peke. Ti nene. Kaki waji loga dai wiye ni dong ibir ka dong dan ke gumi. Udong auto ini waji ni ini ti loya. Pingo dong ien ma kolu do ini. Pingo pe dora kol loko uchuli chiling madip unyo chwa loko prison because of making grievous because of timo grievous harms. Ikomi. Yes. That was grievous harm. Haya, Akol Anthony, itaw ne kay don Olanya Gilbert Batchit. Chidong wega ini bekar kui me 2026. Akol in pe bekar kui. Kire in itimeni don Olanya, unyo pe don Olanya Gilbert. Footwang me por kui. Kire timeni I don okwa Tamos in wang mai por kui. Kar kui mo pe bor bakol. Pen wan ma chelu tela chuli ko weng mauti diaspora ke mauti gang. Wabitimo yo duju ni yen ma chala kol pe dog parliament. Pen you are a very big disappointment to actually. Dog one totally one actually ma ti wani. Chuni mati chui kumi ma pe wache ko mat ina to ka kol. Chuni mati chui ma kumi ma pe wache. Maka uno ngeu bene uno mier be pe dite me duguchian ni mier duguchian leader of opposition. Akol mo madong ke dwaro a position chal leader of actually parliamentary group unyo parliamentary forum. Peke wan ma chala actually weng pe wati ga miracle. Dok wanero gwar pa kol loko pa right tutwal wanero char pa kol loko ma right tutwal wanero mir pa kol mo karu leji kom chent. So lutele jala kol gini pe o mir ke wek o dori parliament. Itelo bedo mwaga apa ne don kolo the teacher ye en. Itelo for 2 terms. Pingo iti greedy total. Pingo mirni da kuteko karpa jumuken. Tima baba nyu tima bali lik kidan ma keke wan mo don la mal limarach. To makai wek lu jumuken ma chigu gele ne ye dok timu char no nen. Manina koli tuan la cho ni yanga. Ka chuli wen kai ti kara chuli chibu to ni nen la chocha. En mo char la chuli ni. En ma do komperu la ko ter bor no 7 gi. En ma komperu. Lok muguma chula ti chue como kwan ma patwel lo como wen.